Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ke St. Peter's Secondary School Laitlyngkot, haka arpun reuterik mentau benar risau kelapan ha perdana ya ke Jingrakhe ya ke Jingdap Sanpau Snem jong ke skol nadu balaseng yaka. Bat ya kini ke Jingrakhe ke belane baru si Snem lenter lasdang nadu ke arpun reuterik benar risau jong Snem arajar kan reu balala. Ya kini ke Jing penha perdana ya kini ke Jingrakhe lawan bansak hilang ru dau menteri bedai pet ya kenan ki kampen roy jong ke sarkar jela uba Roni Vilingdo ubaralong kongsan hak jelang. Kat ba UMLA ke seorang constituency uba Titus Khan ulalong sembut kongsan. Ki wede ki balai lang hakani kasi ki kentop ya ki arngot ki MDC kata uba Jan Sing Tensong bat uba Donevan Karwan lang u Archbishop ke Jalan Nyamba Shillong ne ke Shillong Archdiocese u Most Reverend Dominic Jala u Headmaster ke St. Peter's Secondary School u Father S Karmoplang ki dekhot nang kitkam ke Golden Jubilee Celebration Committee ki nong hikai ki kena school ki nong sunshar nong kala lingkon ki nong shong nong bat kiwe hakani kasi panha perdana ya kani ke Jingrakhe la pelong ru ya ki program ba per kentop ya ki jingrwa jingshan ki jinglekai bat kiwe de kita masa haloransan ki balai sementa de ki kena jong ni skol bat kumjo kito ki kena ki bala pendap ya ki jing puri anak ni skol hakani ka sngi la pelat baru ya ki top jingrai jong ni skol ke bala ai kerteng ban ken mau ya phi bat kumjo ya ka souvenir ban pensak tan mau ya ki Jingrakhe ya ki Jingdap Sanpau Snem jong ni skol ban ken mau ya phi. Okay, student, you can give a big round of applause. Okay, come more. As the first student who got first division from the school, Baskem Rinja. As the first student who got highest total number in distinction from the school. Come on, give a big round of applause, student. Dr. Sister Philomena ini Sister Dr. Sister dengan try ke Jingdon kini ke school kedai ke Jingrakhe yakini di Thai Snem badna ko minister jong ka jilla Meghalaya napan pau ke Jingsomo ko bakrau ya ka barang Catholic ka ba ka wei na ki benta pa ka trekam de bantentil ya ka puli puti pathangi ye i ba ko bala keren ki no keren sakman kedai ka de ke school ko bala no sinyang shibur chekini ki Thai but na try laga ba kamdan kani ke school lese de ki spa de ki ajar ko ki kina de ki brio ki long ki brio ki ba mundan jinan ka sta are nga shukwa abanong nomar ni dei ki chet na brio ren ai te ke jingle ka khamsar khai yengi te na snow ban terpan ba lada ko bong daktin pareng niduna haka quantity lane haka jingbuan kangin penbuan no haka quality ni haka jinglong janai ke jinglong katsai but mangin pun poi ya kata kedai kapuli putih nama bagi dia ijek bendera repat bakari India kapadon daki hajar milian kibriu kejap bendera kasi jentia jami kedon tanpa masih milian siteng te mangin long kita ki balak no senyam ya kari India bayi jami natrai ni hape be ya kejingan start ai ba daktin pereng di ommo. It's not the quantity that matters, but it's the quality that counts that matters. Kenapa semua kuat bernos yang ini, bagi dapat dijadikan bani ba kejingnya pun kiki kipa kapani ba piru pikwa bandon bentalang kata kejing kulit putih jadi kon putih jadi kapani dan kama nomor tangki nom hikai kinom la ban yarap ki kon jadi oh kinom hikai ki don kam ko banta ko biang la tembrai piki ki pa kide punya don rangkap ki ko jom ki ban pensyur ban tentiu ya ko puli puti ya kecingan nista ki ko jom ki dengan terpat bakit kia hantam ke juk mata ke juk ko ke jingele ko syakai ba hidon kam ban mangyele entresitom susu bagi ko jom ki kin man khamsa khamat ke jing puli mar ko mangala om ke jingele menta kala nang syakai wat hapdeng para jomi ki kena kasiru non puli kena school kasiru kejingele kala syakai dengan kamban penjana susu bangila apa
kat nangya kisgi kipor akicingim jungi nila banjob ya kicingnya nila kaban yele persya kicingnya kini kudo mangkesni nomor kepertai kamsya sumentai ini bangin shu long bolumana lade reftin pareng ni tau bangin shu long mediocre ide ban long best ide bandai kiba janai nomor uplay klan tau tuna ini dan mereka shu long bang bidam kamar kontrai shitam Besi jingan ting start kita syukuri shen sikini kilom jungi dan mereka wala kataru kita benam tereshitom bangila bangwan syakmat bangila banyele ekichinge jungi kendo hati nabot ekichinge jungi kamtam yakini kena school jungi. Tú eres el imán y yo soy el metal. Yeah, friend, you can clap your hand. And raise him. Me acelera el pulso. Y ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Okay, you can clap your hands, friend. And raise him. Quiero respirar tu cuello despacito. Such a little one. Déjame decirte cosas al oído. So much courage to be on the stage at a very young age. Despacito. Despacito. Besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar contigo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu olvido. เป็นกิซึมหาสุนเกียร์วายเสียวตันนาสอบัดยังนาอูดิงกิโยเกนบันมา
melody is timeless. Life has trained me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. No, I can find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. You're gone and feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of the symphony. Would you hold me tight and wanna let go? Symphony. Love you so much, the radio. Would you hold me tight and wanna let go? Okay, give a huge round of Light shine out bright and be there.